na i tātou leo ni tai au. O maia, ia tātou alalanga whiawhia i Aiova. Ia tātou alalanga e papa o lo tātou o tana. O Iesu, o ia o le papa o tātou o tana. Ni tai au tātou te whafo i le vi inga, o le whamanu, o le whanitanga, o le whapaisisi, o tātou tua, o le awhio le nani, o le alofa, o le ngalei, te mai le tūsu i fua i le tai a fo. Whai e o le tātou fisina whai unga, o le nei ana leo whasina lau. Mea leo le leo e whawhenua i tuai. E le sua te au au, Pastor Wilipapu, me se foi whaitua i atiana, ma le ahiga, whamaro le tau, whamaro le musa, i ia le tua, e le ngata fui leo te whawhenua i atu le, au tustusi o le, ma le au au, so mai a Pastor Iafeta Maspa, ma le ahiga, e me se foi le te uloa le tātou ma le sura ia pasa ata tan vasa fa malol tau fa malol sa fa felo at foi te tan ta wela te tas e me se foi ta wela i le tu ma le tu la wela na wa le tua ia se matalava ma ye ma tua ia se ho se to ta ta mo na wa ia le whangalfoi whatalwhatu, iuso ma tu whawhine, so tātou atu o sa mō whaifoi le maua ni ana leo, ia whawhino iatu, i le swafa maro Iesu, tā rofa rava. O le tenginela tu whawhongaloa, i se pese o sa mea e nau whaipese. So
inga e whaavau e whaavau lea. Ta maa whaafutai no wa lei whai tai bai mātou sifua me mātou ora. Whai e no mātou sifa I luma o le lei ala leo whaasalau. O le atu lea ta bai o ngā mpeia, fio mai e te turuina I mātou, ina I manino o lātou whaafonga ma mātou whalo. Tu sai ma lau fio mpaia la mātou sai I ai le tai au. O le atu lea ngā mpeia la whamai au ouro vai vai ma le lea. Whalaura watu le mana oe ni whai ngā mo le mana no whinga. Whaatutu mauina ai mātou, te o le aso te fio mai ai. Whamanuia le whaafonga no suafa I Kristo o le whaau whaafutai tua le. Amen. O le mawatu o le tātou le leo tae au o le tae au na o maile le o te Salonia o tau kwenua au rona whai upu I sfumatonu. O le mea mea mātou te whaafutai ai le atua. O I mātou lawa I lea moa. Awana talia e o tou le awhionga le atua. Na o tou whalonga iai ai mātou. Wa le talia e o tou o upu o tangata. Ai pe tai o le upu o le atua. E moni lama lea, ua matuanga lua e foi lea, I to tonu I ate o tou ie whaatutua. Tonu I esi taimi o na e suesue le iai le ngā mea skumar fitu. Ia alo whaamutara mai ai, ia le taanga o le Kalesia te Salonia. O le tusi na tusia le apostolo Paulu, ia e whanolao pe pesi o le lipoti a le rona te I whale angama o Timoteo. O le whaimeira o le apostolo Paulu, o le mea le mātou te whaftai ai e atua mātou lawa e auloa awana talia e o tou le fionga le atua. Fionga le atua na o tou whalongo e ai mātou. O le talia e o tou upo tagata. Ai pe tai o le upo o le atua e moni lawa lea. O matuanga lua foi le tu tonu I ate o tou I e whatutua. O le tusi lea, o le tusi ua toe ta ua I le apostolo Paulu. Le teimi o manua e. Teimi o ta la I e whinengaro le tua. O le tusi e toe whaamanaku I ai. I le Kalesia te Salonia. I le teimi o ta la I e le apostolo Paulu. Whaamanaku I ai. Wa le ngata I ta la ingo whinengaro le tua. A o le abi o le apostolo Paulu. I le teimi o tālahi le talalei I te Salonia. Ora o whaautuina le whapea. Ia o talia le upu a le atua. A wae moni lawa lea. Ia o tō talia le upu a le atua. A wae le upu a le atua. E moni ma wha mahoni lea. Mai leo le whesi. Tare nai le tātou lero tau. Ai se a e tali ai. Ai se a e tali ai le upo le atua. Wa e moni ma wha mahoni. O le upo le atua e wha o laina ai hoi ma. Le aso e fio mai e tātou tai. Mai leo le Ioane su whaam whai upo e oro. Le mauma sani whai ua unei le ana, ma le upu moni ma le ora. E lea tu lawa se tasi I le tamā. Pe a le ui mai ni hatia. O le mako ana na e ala tātou talia le upu. O le upu moni o tā lea Jesu Kristo. Ina I whai o tātou uru atu. I le langi ma le ona e whaavau. Mai no le whasi, e whape e whea o nei loko tātou talia. Rono winga, e iai se o winga, rono winga, e iai le a mio, e mawhai o whai loma e, o mawhai o na tātou talia.
e whapewhea nei loa tātou talia. E loa mo tātou talia ina le upu po la whiopa ia le atua. E loa le tātou wāhia. Whai mai ole vai mo mo tātou le lo te awha mai. Ola i se o langa mi atua. A mi atua mana mi atonu. Aole ina tātou talia le upu le atua, pura whionga le atua, e au ina ora tātou i se o langa a mi atua. Whai mea sa, ora i se o langa a mi atonu. Mai lua le whai upo se fufu mai ua i loa o tau, ma le atua sa mātou a mi atua. Ma mi atonu, ma le mtaka rai, ino mātou iai i a te otou o e whātuatua. O lea mato e whamatama mai ai, ua le ngata ina tā lai le apostolo Paul, tala le lei te Saronio, ta Selania, te Saronia, e le ngata ina tā lai le tala lei, ai whapenga foi a biwa le apostolo Paul, e a mi otou, e a mi otua, mai le matana mai. Ina o mātou iai i ātou o e whātutua. Winga e ola i se o ranga a mi o tua. Lua, ola i se o ranga rofa. Whai tau whai upo si matasi whai mai, e pei ora o tau i loa, sa mātou iai a te o tau te tasi, e pei ora ta maa i lana lama whanau. E ata maa, na mātou a popo i atu i ate o tau, o wha mawha whana atu, ma mātou tauti atu. E ola i se o langa rafa. O le ngā luenga, tenko tālai a apostolo Paulo whema e pei o si ta mai lana lana whanau, na te apopoa. Na te apopoa i e kalesia. Le na te apopoa i e kalesia. Ma mahara whanga le kāsia. Mahara whana atu fōi. Ma tau tino atu. Ua nao Iesu e whaore nai. Tōru. Ola i se o langa whātuatua. Mai o whai kua suma tōru. Ua matuanga lue fōi le tu tōru i ate o tōru. O e whātuatua. Si e lansa wa me. Ua matuanga lua foi le tu tonu i a toto o e whātuatua. Si la fia le le apostolo Paulo. O le amama pa i o le tua e ngā lua i tu tonu. Tonu i a te oi, tonu i a te a. I a te o tau o e whātuatua. O e te tonu o loso i fuore atua. O e te tomu i te ino ngā ruenga le tua. Pai ngā whā, ola se o langa whaftai. Mai reo whai kua suma tofu mai o le mele mātou te whawhitaia i le tua. O i mātou lawa i le mua. O wana talia o tau le awhionga le tua. Na o tau whārongo mai ai ai mātou. O le talia o tō upu tangata, ai peitai, o le upu o le atua, e moni lawa lea. A ora i na tātou talia ina le upu o le whinangaro o le atua, o le tātou wala le isi o langa whaftai. Amen. Na sila fia le apostolo Paulo, a nganua i Tesalonia, le alofa o la leo le tua, le mana o le tua, na ngalua i na whaia, ua le ngata i na fora tala lei a Iesu Kristo. E le au noa. O na le ngano le apostolo Paulo, o le mana o le alofa o le tua, ua mawhaia ia ia, o na whaia ngā luenga le tua.
Whamai una i o le apostolo Paul, o le mea lea, mātou te whawhetai ai le tua. Ai se aranga le mano le tua, o lo walua i tonu le apostolo Paul, e ma whai e una i a whaia ngā wenga le tua. E whape nā fwoi, o e maa. Tātou te whawhetai le tua, tātou te ome se o ma whawhetai le tua i rana kumoni. Lea o le lama o iloa, wana o Yesu e whaurana. Tātou tātou o la whawhetai, o hame o e momo, hame o tātou momo e le rofa le tua whawhetai. Nanga o le amasala, pe a whai tātou ki le whawhetai. Mai o le whasiri, un muli o tātou o le tātou, ai se ai tali ai le upu o le tua. Ai se ai tātou te tali ai le upu o le tua, po le awhioma le tua. Mai le ina ia whaoreina oe maa i le oro le whaoa. O le mafuanga ngā e tāua ai, o le talia mo talia le upu o le tua. La o le upu o le tua e whaoreina oe maa. E le whaoreina oe se upu o se tangata. E le whaoreina kātou se rotu o se kālesia, ai whaoreina i tātou i le upu o le tua. Mai rau mai whai ua sumo whai ina ia o tau sāma wani ia te tau i le atua. O le na wala o tau i lona mano, ma lona manuia. O le mafuanga na, ka le sia wau le tai au. Ai se ae tani ai upo le atua. Ina ia whaoreina oe ma i le ona e whaowa. Ina ia o tau sa wawagi e te tau i le atua, o le na para uina o tau, i lona malo, ma lona mania. Na para uina e tātou, i le ona e whaowa, e ale upo le atua, e ale la whionga le atua, ai le leoti. Mai o le utua le tātou le leota e au, ia o tōtalia le upo le atua, awa e moni la, e wha maoni le upo le atua. La tātou te tātou, i o waero tātou te māo le whine lana, ia lawa lo suafa e wha wau. Tei le tua i lau whiupa ia, wha tala mai na i whai no mātu, wha oraina i mātou, i le aso e te whio mai ai. Wha muia e wha fuana no ua ni tai au. Wha tenta mai o lofu no rei, e ala e mo whiupa ia. Wha muia o nuku e ala i fuafua mo nei aso, ia le mana o le mātutu. Lo suafa i su kiriso mātu o le wha te tuene.